Reka nongere nkwifurize ibihe byiza we mukunzi w'Ingenzi TV udahwema kutwereka ko uduhoraho hafi natwe tukakwizeza kutazagutenguha. Uri kumwe nanjye Spiridio Habimana. Uyu munsi tugiye kubabwira ko inyama zamaze kuba kibona umwe. Byagenze bite ngo zibure ku isoko? Isahani y'umunyarwanda muri restaurant, mu birori cyangwa mu ngo usanga itaburaho inyama yaba y'inka, inkoko cyangwa irindi tungo, ariko muri iki gihe biri kuba ingorabahizi. Haba mu ngo na restaurant usanga hakiri ikiri guhinduka cyane ku bijyanye n'inyama, aho bamwe bahisemo kuba baretse kuzitegura, abandi bazamura ibiciro ku isahane kugira ngo batagwa mu bihombo. Hari nka restaurant zahisemo gusimbuza amagi inyama, izindi zongeraho amafaranga ari hagati ya 500 n'igihumbi ku isahane. Ku masoko hirya no hino mu gihugu, mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Uburasirazuba, inyama irabona umugabo igasiba undi muri iyi minsi. Inyama ziri kwigonderwa n'abifite kuko ikiguzi cyazo cyatumbagiye, aho ikiro cy'izinka kiri kugura hagati y'ibihumbi 10 na 13 by'amafaranga y'u Rwanda bitewe naho uziguriye. Nizamuka ridasanzwe kuko zari zivuye ku bihumbi 6500 ndetse n'ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda zariho. Umuganga mwibagiro Saban Limited riri muri Nyabugogo, Mbabazi Olivier bwigihe ko nyuma yuko bigaragara ko inka zarwaye indwara y'ubuganga, hafashwe icyemezo cyuko amatungo yuza, no kuvuga inka, ihene n'intama, abanza kugenzurwa, uturere tumwe dushyirwa mu kato mu kwirinda ko iyo ndwara yakwira hirya no hino, ni mu gihe kandi zitanaboneka ku masoko. Agira ati iyo utwo turere batadushyira mu kato, icyorezo cyari gukwira mu gihugu hose, natwe hano tukaba dushobora kugira abantu bayirwara. Byagize ingaruka kuko inka nke zabashaga kugera hano zo mu tundi turere zahageraga zihinze, natwe tuzamura ibiciro. Yagaragaje ko igiciro cyo kuranguza inyama cyavuye ku bihumbi 6 kigera ku bihumbi 8500, bituma uwaranguye nawe azamura igiciro bijyanye naho acururiza. Yasobanuye ko ibyo byagize ingaruka zikomeye kuko inka zibagwa zagabanutse cyane, aho zavuye ku 150, iri bagiro ryabagaga ku munsi zigera kuri 50, ariko hari n'iminsi wasangaga ibagiro ribura izo ribaga. Yasobanuye ko iyo ndwara ifite ubukana kuko uretse inka n'amatungo biyirwara, n'umuntu uriye itungo rirwaye ayandura, akarwara ndetse akaba yanakwicwa nayo. Abacuruza inyama bagaragaza ko guhenda kwazo byatumye abaguzi bagabanyuka kubera ko ikiguzi cyazo kiri hejuru. Mukantagara Oliva yagaragaje ko ibyo bacuruzaga nabyo byagabanutse kuko wasangaga ku munsi baracuruzaga nk'ibiro 200, ariko kuri ubu bitagishoboka. Agira ati aho ibiciro bimaze kuzamukira, inyama zabuze abazigura kubera ko ibiciro byazamutse cyane. Abakiriya bazaga zikigura ibihumbi 7 baragabanyutse cyane. Nka mbere twaranguraga nk'ibiro 200 by'inyama z'inka zikarara zishize, ariko buzamaraga iminsi nk'itatu kubera ibiciro byazamutse. Tuyishimiye Flora WhatsApp Rochette mu mujyi wa Kigali yagaragaje ko kuri ubu izo yotsaga zagabanyutse cyane kubera ibiciro biri hejuru, ndetse n'abantu bamugana baragabanutse. Ahagira ati ntabwo nkikunda gucuruza cyane kubera ko nta nyungu ndi gukuramo, ngura duke kugira ngo nzi kuziha wa muntu usanzwe ari umukiriya wanjye. Ubusanzwe nacuruzaga nk'ibiro 7, ariko ubu nguze ibiro 2 gusa. Ibiciro by'inyama z'inkoko nabyo byarazamutse cyane kuko ikiro cyavuye ku mafaranga 2500 kigera kuri 6500 kubera uburyo abantu bari batangiye kuziyoboka. Iby'inyama z'amatungo magufi nk'ingurube nabyo byarazamutse, izihene n'intama nazo bibuko. Kuri ubu nk'ibagiro rya Nyabugogo rimaze iminsi 3 ritabaga ihene cyangwa intama. Iyi iracyari Ingenzi TV, ni mu gihe mukiri kumwe nanjye Spiridio Habimana. Icyizere kirahari. Imbabazi Aime gucuruza inyama muri Nyabugogo yagaragaje ko kuri ubu igiciro gisa nk'ikiri kugabanyuka kubera ko abaguzi bagabanyutse cyane, bituma abacuruzi babigabanya kugira ngo birinde ibihombo. Yagaragaje ko ubu ikiro cy'inyama z'inka kiri kugura hagati y'ibihumbi 8500 na 11, bitewe n'ubwoko bw'inyama naho umuguzi aziguriye. Umuganga w'amatungo Mbabazi Olivier we yagaragaje ko ubu i Kigali bamaze kubona aho bashobora gukura amatungo yo kubaga, kuko mu turere two mu Burengerazuba byamaze kugaragara ko nta ndwara ihari.
ibyo byatumye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB gikomorera amatungo yo muri utwo turere. Tariki 15 ya Kanga 2026 hari ibagiro rya Nyabugogo ryabagiwemo inka 120. Mbabazi yavuze ko n'ibiciro bigiye gutangira kugabanuka, asaba abaturage kongera gutinyuka inyama koko mbere yo kubaga amatungo mu ibagiro yemewe abanza gusuzumwa n'abaganga babifitiye ububasha. Abaganga b'amatungo bagaragaje ko inyama ziri kubagwa mu mabagiro yemewe zifite ubuziranenge. Aha indwara y'ubuganga bw'amatungo niyo yatumye akaboga gahenda cyane, ibindi bicuruzwa nabyo byaratumbagiye. Rero ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda NISR giheruka gutangaza ko ibiciro ku masoko muri Kamena 2026 byazamutseho 13% ugereranyije nuko byari bimeze muri Kamena 2025. Ibiciro byazamuwe cyane n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byongereyeho 7.5%. Ibiciro by'ibinyobwa bisembuye n'itabi byongereyeho 13%. Ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa byongereyeho 20.5%. Ibiciro by'ibijyanye n'ubuvuzi byongereyeho 71.2%. Naho ibyo bijyanye n'ubwikorezi byongereyeho 26%. N'ibiciro by'amafunguro n'icumbi byongereyeho 15.9%. Iyo uganiriye n'abacuruzi ku masoko atandukanye bakwereka ko ibiciro bizamuka nyine buri munsi. Urugero nk'ikiro cy'isambaza zomukije mu mavuta kuri ubu kiri kugura 15,000 kivuye ku 11,000. Bisobanuye ko cyazamutseho amafaranga 4,000. N'amafaranga menshi rero ugereranije nuko byari bimeze muri Gicurasi 2026. Nkabibutsa ko ari Ingenzi TV aho muri kumwe nanjye Spridio Habimana. Muri ibiciro harimo nk'ibiciro by'indagara nazo zabaye imari ishyushye kuko izo muri Tanzania ikiro kiri kugura amafaranga 7,000. Indagara za Zanzibar ikiro kigeze ku mafaranga 9,000 kivuye ku mafaranga 2,500. Mu gihe indagara z'umunyu zigeze ku 4,500 zivuye kuri 3,500. Umunyu nawo ku isoko warahenze kuko ikiro cyawo cyavuye ku mafaranga 500 kigera ku mafaranga 700. Ibiciro by'ifi nabyo byarazamutse cyane kuko nk'ifi zo mu bwoko bwa Thompson ikarito y'ibiro 10 yavuye ku mafaranga 21,000 yarangurwagaho igera ku mafaranga 37,000. Ni mu gihe ikarito y'ibiro 15 yo yavuye ku mafaranga 38,000 igera ku mafaranga 55,500. Ibyo rero byatumye kubagura nkeya bijyanye n'ubushobozi bafite biba ingorabahizi kuko kuri ubu ifi nto yaguraga amafaranga 500 iri kugura amafaranga 1,000. Amavuta yo guteka nayo ari mu byahenze cyane kuko ijerikani ya litiro 20 yavuye ku mafaranga 45,000 y'amanyarwanda igera ku mafaranga 53,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe rero litiro 3 zavuye ku mafaranga 6,500 zigeze ku mafaranga 9,000. Urebye umuceri n'isukari nibyo bisa n'ibitarazamutse cyane muri iyi minsi mike ishize, ariko nabyo byari ibimaze igihe kinini biri hejuru. Munumva ko ibiciro bigenda bitumbagira. Ibigasaba abantu kwigengesera, yewe n'uwagiraga wenda ugutya agafata agacupa akagabanye, kuko biragaragara yuko mu gihe ibiciro bizamuka gutya imiryango igenda irushaho kujya mu bibazo ku buryo nk'abana bashobora kunywa igikoma kitari mu isukari ugasanga ibintu biragoye. Turebye nk'urugero, imbuto nazo ntizasigaye inyuma kuko nk'umwembe waguraga amafaranga 250 kuri ubu uri kugura amafaranga 800. Ibinyomoro, amatunda n'ibindi nabyo byagiye bizamuka amafaranga ari hagati ya 200 na 500 ku kilo. Mukarusanga Ruth yavuze ko ibiciro ku masoko usanga bihinduka umunsi ku wundi kandi bishimangira ko ari ibihe bigoye abantu bagezemo. Umuturage wo mu karere ka Rulindo witwa Nyirabyirabo Emirine yasobanuye ko n'ibijumba, amateke, imyumbati n'ibishyimbo biri kugenda bihenda. Kuri ubu ibase y'ibijumba iri kugura amafaranga 8,000, nawe urabyumva. Kandi mu bihe bishize yaguraga hagati y'amafaranga 3,000 n'ibihumbi 4. Mwumva ko byarazamutse. Imyumbati yo igeze ku mafaranga 6,000. Nyirabyirabo yanavuze ko n'ibindi biribwa biboneka mu gihugu biri guhinda kubera ko umusaruro wabyo wabaye muke kandi bikenewe
na benshi. Birumvikana hari abantu benshi usanga badahinga bari mu mijyi itandukanye, namwe nyine mwirirwa mubona, igisobanuye yuko ibi biciro nyine usanga bigenda bitumbagira. Igihe rero isomo inzego zitandukanye cyane by'umwihariko izishinzwe ubworozi n'ubuhinzi gushyiramo imbaraga kugira ngo umusaruro wo mu buhinzi ndetse n'umusaruro wo mu bworozi uzamuke, bityo ibiciro ntibikomeze gutumbakira. Nibisaba nyine ko leta ishyiramo politike ikomeye ikongera icyatuma umusaruro w'ubuhinzi uzamuka ndetse n'umusaruro w'ubworozi ukazamuka. Reka mbashimire cyane rero kuba mwadukurikiye. Ibitekerezo byanyu birakenewe hano ku Ngenzi TV, ku muyoboro wa YouTube. Ibitekerezo byanyu birakenewe, mujye mubiduha. Ni mu gihe kandi rwose natwe tubasezeranya yuko tuzajya tubibagerezaho ku gihe kandi bigahabwa agaciro. Nje mwari kumwe, Spiridyo Habimana.